angize ntimukomere cyane ndabaramukije umukunzi wa nyuma ku mukozi Imana Mako. Reka nze ntangure ikiganiro ejo twavuze ku madini. Uyu munsi nagira ngo turabe ibyiza by'amadini kubera ko abantu benshi mu mutwe hari ibintu bibarimo, hari ibintu byabogeje ubwonko, hari ibintu abantu bafashe Imana bayita ikintu cy'ikigome, icicanye, kitagira ikigongwe, kitagira impuhwe. Yamara ntabwo uriho kubera ko icyo kigabo kitakubona, ntabwo uriho kubera ko uri intungane uri umugororotse, ahubwo ingorane umuzungu yadukoreye iki? Umuzungu yadukoreye iki kugira ngo twebwe twemere iyobokamana? Ubundi iyo uyobotse Imana itari iyo mu muryango wanyu, mu gihugu cyawe, mu rurimi rwawe, imico n'akaranga, ibindi wowe mivyo abandi bantu bakubwiye, kubera ko mu iyobokamana abantu bagerageza kwigira Imana kandi atarizo, bagatekerereza Imana, bakakubwira ibyo ukora atari byo, bitari mu mico yawe, mu karanga kawe, migenzo yawe. Ni ukuvuga ngo utizwa kuba uzi neza mila na desturi. Mila ndabivuga gute? Ni imico. Desturi ndayivuga gute kwa Kiswahili? Ibyo bintu bitakurimo ntibivuga ngo iki ngo hari by'Imana ngo ibindi nibyo bagupakiramo. Ibindi ni ibijanye na training, baragutraina ibintu kabifata mu mutwe ukabisubiramo, nejo bakagusubira bakakubaza ati warabaza kubifata mu mutwe ego, maze gufata mu mutwe tuhinduka kasuku. Nimaze guhinduka kasuku rero nta kindi ni ukugendera bya bindi wamaze kumenya kuvuga, ubwo warekera ngaho bikaza guhinduka mu nyompeje intuzi ikiganiro. Rero iyo maze kugutraina bakakubwira amategeko, bakakubwira doctrine, bakakubwira ibiki discipline, biba biheze kubera ko nivyo ugendera. Tuba kwa mufano aho hambere abanyafurika bambara uko bo mu karere iwacu, nizo nyambaro zari zihari aho hambere. Kubera iki? Sukura ko yari style nziza, byahavana naho abantu bari, ubushobozi bafise bwa ntuzenya bwo pinning and waving, bwo kuboha, spinning and waving, byo kuboha, gushonesha iminyuzi, intuzenya insindano, inshinge, hama no gukora zijya nyuzi. Abandi bagakora impuzu, abandi bagakora ishaburi, intumba zisinzi ko bimeze. Ivyo niho hambere niko byari bimeze. Ariko aka kanya abantu bambara uku bagaragara nk'abasazi. Ni ya mira na desturi byacu turabifata tukabijugunya, tukabitwara iyo, ahasigaye tukakurikira iby'umuzungu. Umuzungu arakuba ati kuya ngo uje mu nama utiza kuba wambaye karuvati, ufise n'isuti, ikoti ryiza, ufise aho nuba wemeye. Ariko kumuhinde ntabwo bishoboka. Umuhinda byambara bigombye atabigombye, azi neza mira na desturi, azi neza umuco w'iwabo uko bambara. Kubera iki bavyambara? Abahinde bazi kwambara ayo masuti barayasona, mugabo si benshi uzasanga bavyambaye. Abahinde bazi byinshi, bafise amahinguro, bafite ubwenge, bafise ibijanye na pharmacy, biki byo kuvura n'ibiki. Abahinde ivyo bintu ntibaziho. Rero kuba bafite n'Imana yabo bemera, yindi mwebwe muvuga ati ibyo ni bishetani, ni propaganda z'umuzungu muri mwo. Abahinde bemera mu mico yabo n'imigenzo yabo. Aka kanya twebwe nk'abirabura bo muri Afrika nitwe twamaramaje Imana yacu. Nitwe twayimaramaje kubera iki? Twarayimaramaje kubera ko ntitugira imigenzo, ntitugira kama, ntitugira akaranga, ntitugira turi bya bintu abantu bose baza bagafata imicafu yose bakajugunya hariya, tukakira tukemera. Umuntu aguhenda ko umuzungu yaje akuzaniye urukundo muri Afrika ukabyemera. Umuzungu misiyo ye muri Afrika no gusahura Afrika, seto nta bindi. Misiyo y'umuzungu muri Afrika no gusahura iki? Afrika. Iyo niyo misiyo y'umuzungu. Rero reka tubanze turabe niki ibyiza by'idini. Tumara kora ibyiza by'idini, tuzoraba amaturaraba
ubumenja, ububisha, ubugesera, ubukoko n'ubunyamaswa idini yari yishe inyuma. Ntabwo ari kudeployinga abamisiyoneri muri Afurika babarwanye naho babanje kuhaza bica birabura babafata babapakira mu mato babatwara ku ishene mpaka Buraya na Amerika. Ariko kugira ngo bikunde noneho batuzaniye Imana y'i Yerusalemu, Imana y'i Yudaya. Barayituzanira kwa ngo tuyemere. Barituzanira batubwira ko Imana ari urukundo, inyembabazi kandi biri hano ku isi. Umuntu ugomba kujya mu ijuru nturabe biri hano ku isi. Uravye biri hano ku isi ntabwo ujya mu ijuru, byo ndabyemera n'ukuri. Kubera kubikunze ntabwo ujya mu ijuru. Warara wiyahuye. Nta muntu ajya mu ijuru adapfuye. Rwa ngo umworo wese apfa n'ingoga. Mwabimbise wishwe n'inzara apfa n'ingoga cayigira mu ijuru. Wishwe n'uburwayi apfa n'ingoga cayigira mu ijuru. Ivyo rero nivyo tuza kuvuganaho. Hagataho rero uyu munsi ndaza kudemonstra ibintu bijanye na utunuduheke n'udusaka. Utunudusaka ntugire ngo jewe ndakunda twatundi cyane n'umutuyera ariko byanse mugabo dusaka two reka mbanze nkwegaho gatoya kugira ngo ijwi risohoke neza. Nari ndembye kwa kwere mukozi Imana nari ndembye rero ntabwo bishoboka ko uri mu bantu bari muri development ngo wiyumvire ibintu by'umugambi muremure w'imyaka 100 wewe ibere mu rugendo ujya mu ijuru. Izo ni ngorane utiza gutunga abantu bari kwisi ukabahereza akazi ugasiga akazi kubazoza nabo bakabandanyiza kugira ngo abantu bandanye barondoka kwisi. Mutabigize uko mwutu batumeze nk'abiyahuye gukanya. Rero katurabigiza idini ryatuzaniye ibyiza idini ryatuzaniye cyambere benshi bahuriza ko abenshi bahuriza kuki bahuriza ngo batwigishe gusoma no kwandika. That's stupid. Ego ni byiza mugabo kweri koko batwigishe gusoma no kwandika. None abatarigishijwe n'idini twibuka abantu mwize histoire. Hieroglyph yari iri muri Afrika muri Egypt. Hieroglyph iri écriture ni yabandi ninde abigishije kwandika ntawe. Ariko mu bihe byacu batwigishe kwandika gusoma. Turabimenya tumya kuvuga uruzungu, Bifaransa, Biportugal, Bispanish, Bitaliano, Bigereza. Noneho rero batwigishe gusoma no kwandika twabikuye mwiki umusaro byatumariye n'uwahe. Gusoma no kwandika turabizi tubimaze iki tubyifashisha he. Basokuru bari bazi gucura impindu, bamenya gucura amacumu, bamenya gucura imyami, kandi hose ibyo babikora nta shuri bagiyemo. Bari bazi kuraba amabuye yo mu myonga no mu misozi bakamenya tiribuye rizovamo iki, rizovamo kumbure, rizovamo icumu rikomeye, iribuye naryo icumu ryaryo riragobagoba. Ibyo bari babizi, bari babikuye he, bari babyigishije he. Uyu munsi turajya kwishuri ukamara imyaka 10 uri kwiga ikintu kimwe udashobora kumenya kuyayura rirya buye, udashobora no kumenya iyo riri n'umwonga, kubera ko abazungu batwigishe kuja muri office tugicara tugakora tukubahiriza amabwiriza yayo. None ivyo nivyo twavuga ko ari ubumenyi idini ryatuzaniye kubera ko tuzi gusoma no kwandika. Waba tugafatura abanebwe. Icyo ni kimwe. Kabiri, abazungu ngo baradusirimuye batwigisha ko basirimu batuzaniye amabarabara bagira gute. Ariko aho hambere kweri basokuru ntabwo bari bazi gushyira umuryango hamwe. Nta bagiye nama bari bahari. Iyo haboneka amatati mu muryango ntibari bafite ko babigenza. Ibyo byose tuvuga ngo umuzungu yatuzaniye ibi niwe yaducinyije aho twari kuba twaraharenze. Mu idini batwigishije ntukice, ntukagire gute, ibyo byose baduhiriza ama discipline menshi yo gukurikirana. None mbabaze mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, ntimwirirwa muricana mwese muri abakristo.
ijana ku ijana kurirwa muri cana, murabibona ku mazuru, murabibona ku turango tubira, murabibona imisozi mwamuka ko ibikini bikini. None ibyo byose ko mwabyize mu ivanjiri bipfira he? Hari ahantu ndi kuganisha. Ibyiza by'idini ngo batuzaniye ibitaro. Koko iyo uvuze ibyo, nta handi hantu hari ibitaro bitazanywe n'idini y'umuzungu. None abahinde, ababudisi, abo bahindu, abo bayisilamu, bose n'umukoroni w'umukirisi yabibazaniye ngo babigire. Ko mbona bafite amalaboratwari akomeye cyane. Aho ni kwa kundi twigaya, turigaya twumva ko tutuzi, tutari abantu, ahubwo dusenga umuzungu kuko dusenga Imana. Ibibazo byose dufite mu karere, umuzungu Trump niwe azobikemura, nazagira gute? Iyo mubonye bitevye, bamwe bari ahura, abandi bakava mu byo barimo, abandi bagatukwizigira, abandi bakagira gute? Kubera ko Trump ari karateba. Ntabwo Trump ari mu byanyu, Amerika ntiri mu byanyu. Mbabwiza ukuri, Amerika ntiri mu byanyu, Amerika iri mu byayo. Ni kwa kundi umuzimu ngo arira ku munyagasani, ariko kumva ko uteza amakiriro ku muzungu. Niyo mpamvu bamwe kwishakira amahera nivyo bikuru bashize imbere kuruta ibindi. Hama abandi bibereye muri business z'abavuga ati uko biri kose ibintu bizahinduka. Aha bategereje akagusamaza ukava mu byawe, ntagire na kamwe ukora kiwawe, ahubwo we yibereye mu gambi muremure, ari duza konte, wowe uri muri bya bindi ngo ibintu bizahinduka. Abyumvise rero, aho menya neza ko umuzungu ari mu nyungu ze kandi nizo gusahura Afurika. Yadusize chini ya ulinzi kugira ngo twumve ko ari murengezi, mutabazi n'umucunguzi. Aho ibitaro, amabarabara, ibiki, ibyo byose twashobora kubikora n'uyu munsi twabikora, ariko kubera ko mu mutwe arimo code ku ibyo bintu ari by'umuzungu. Afurika uko ipfuye murabibona. Afurika ipfuye nabi kubera za ncabwenge za Afurika n'ababagambanyi. Umuzungu amaze kubona mugiye gutera imbere, icyakora niki nubwo itabazanira ikirofa nka Kagame, nka Museveni, ababuyoya, akabakoresha kwa ngo mucanemwo kugira ngo bya byumviro bya development ntibize kubaho, gutera imbere ntibize kubaho. Ahasigaye duca tugenda munsi tukanyenyekeya, tugasaba Imana ati Mana ishobora byose, wewe wi Yerusalemu wi Nazareti, wewe abatagatifu tukabarondora, tukabavuga mutagatifu, mutahuje akaranga, mudahuje ururimi, mudahuje urukoba, nta naho muzinanye, nta nibisanira bya DNA. Sokuru wawe umwe yagohora guhanura yifuriza kurondoka ku muryango, sokuruza wawe ahubwo ukagenda ukamwita ikizimwe n'igisizimu n'igiki. Aho niho umunyafurika yamaze gupotera. Ahandi mutundi tubira mu yindi mico barubahiriza barya bakurambere babo barabubahiriza, bakabafata nk'inguzo z'umuryango, nyingi z'umuryango. Twebwe nibisizimwe, nibipfu, n'ibintu by'imyuka mibi. Urumva umwiraburare, urumva icyo dini ryagukoreye. Nta n'umunsi n'umuronka wo kujya kundatemwa, kujya kuntuze kwitongo rya sokuru wawe, sokuruza wawe, papa na mama wawe, bagufata nk'ibisizimwe. Mu gihe abazungu bo baragenda bagategura umunsi, naho abari kuri cemetery bakagenda bagategura ibyo bakunda na wa muntu yakunda, ubundi bakagenda bakagira gute, bakagenda bakicara, bamara kwicara bagategura, bakanwa, nibara abasenga bagasenga, bakavugana n'umuntu wabo, kado bamuzaniye, message zigatambuka. Ibyo nibyo nabonye ntamaso yanje. Hama bakanwa, bakavuza umuziki baryohewe kuri ya mva ya wa muntu. Twebwe iwacu banakubonye muca mufata amabuye mugakubita ati kubitiye shetani, kubita ibyo biki. Kubera iki? Mu mitwe yacu harimo ubunyamwaswa, ntiharimo kwiyumvira, harimo ubunyamaswa. Umuntu aza kuvuga n'umukurambere wiwe ati kubitotiwe n'umurozi, bigombo n'amahiri mukegura n'amabuye mukica umuntu. Kubera iki? Muri aba primitive, muri sauvage, muracyari bya bikoko byo mwipore. Rero niyo mpamvu kubera ko benshi adoration yanyu n'umuzungu ija ku muzungu, kumva kuri kubigira nk'umuzungu, umucakara, umukoroni, ukubahiriza umukoroni wawe, kubera ko ubucakara buri mu mutwe.
abandi mutamuzana sympathy ku Mana mukumva ko ngo nimwe yumvira suko Imana yaremye abantu benshi n'imico myinshi n'imigenzo myinshi cyane kwiza. Rero kubera iki mfitanye inzigo n'idini ry'umukoroni nuko idini ry'umukoroni intumbero no gusahura Afrika suko tujyana mu ijuru. Abantu barabwa ibyo kujya mu ijuru bamaze imyaka 100 bajya mu kirere ko batabigisha ko bataraza ati abanyafrika nimwe mwasigarika tubatware ku kwezi murebe ko bigenda satellite n'ibindi no bafite abantu kubasamaza umenye ko muri Amerika pasteur ahembwa na leta kubera ko ari gufasha iki ari gufasha leta bya bindi bigumuka kandi nivyo niba umuntu yari afite ukwizera ko azokwihorera ku muntu akamara kumva yavanjira ati ntabyo kwihora nta kugira gute aho mufashije leta aho nagenda vyemera mugabo ntabwo kutihorera ubugabo ubishoboye wabikora kwa ngo urengere abasigaye. Niba uwo muntu nta nuzenya yarafite yindi intention yo kumara umuryango okay urashaka kumureka uko nguko ariko ubishoboye ukivuna umwansi yari kumarira societe ivyo nivyo no mpamvu ingabo zibaho zikajya ku rugamba nta bindi. Ikindi nacyo reka mbabwire mu mwaka w'1990 nari mutoye navyumva uko nguko ku radio nkuko bamwe bavyumva abandi mwarabibonye ejo mwabonye post nabakoreye Pape de Jean Paul yinjira mu Rwanda hari harapanzwe umugambi mubisha wo kuzana ibikoresho inko ibiki bivuye mu Burundi muri Tanzania muri Kongo no mu Bugande byo gutera igihugu. Iyo ntambara niyo yatangiriye baba menja bose binjiranye na Pape de niyo mpamvu nababwiye hirya yeje navuga ati uyu gitwaza n'inkotanyi no bwa Pape de ntuze Jean Paul de yari yatangiye gukora Yohani Paul wa kabiri yari yaratangiye gukora akazi za masisi hose bari mu bantu bahaye impunzi z'abarundi abanyarwanda abanyekongo uburozi barashira bishwe na korera kipindupindu. Uyu ejo bundi aje twarasemereye twebwe tuhabona tuzi ngo gitwaza ninde twarasemereye tumaze gusemerera twavuze ko umuntu azanye iki azanye uburozi murantunga gato ndi mu kiganiro twavuze ko umuntu azanye iki azanye uburozi bamwe ntimwavyemeye abandi mwavuze ko kumbure ari ibiki ari bijambo twibereyemo no siko byari bimeze ntabwo ariko byari bimeze rero ntabwo gitwaze razanywe n'amahoro si evangelist ubutumwa bwiza byari bimuzanye nka mu Burundi byagenze gute nuko baciye bakora iki bashumika isoko baraturira bagira gute amasoko mwarabibonye kwanda izamba kuri Le Parisien ngaha mu Kinindo n'ibindi bibi byinshi bariko barategura ntabwo bicaye mugabo ibo bavuze ngo apotre Gitwaza intumwa y'Imana umukozi wa FPD mayi number 1 numero 1 ni Gitwaza niwe numero 1 ni umukozi kubera ko ntavyo kumusaka ntavyo kumuhagarika ashize kuri aeroport n'amavarize ntibashobora kurabamo ibibombe bikinjira ibiki nyandiko bikose bikinjira icyubahiro mwarabonye yakirirwa ku kibuga cy'indege nguko kwa Afrika dupfuye lebantu sinzi ko tumeze urumva lebantu tumeze gute tumeze gute akinjira kuri aeroport muri protocole nyinshi yaje muri first class si umuntu wo gusa nguko. Papa Yohani Paul wa kabiri ashitse mu Rwanda byagenze gute isiganwa ry'amagare ndabyibuka kuri twatunuzenya twa dukenge rya dufuniko tw'intuzenya utudufuniko tw'inzoga icyo gihe hari amahiganwa barwigarangira ngo bari bahagarariye basha byinshi cyane za Pepsi za Mirinda ibiki n'ibiki ntuzenya brasserie yo mu Rwanda icyo gihe yasoye ibintu byinshi cyane byinshi ngo Papa Yohana azanye amahoro mwarayabonye amahoro yazanye reka babyiganingwa abana babo bazakomezwe babatizwe nkawe baracyariho bose ngo muhezagiro abandi baciye torakoyo ko kukujabukana ibigwanisho abarwanyi barinjira igihugu barasagata
impunzi z'abarundi zari ziri mu Rwanda nizo zabiguyemo kubera ko bari mu Mutara bose nibo zahereyeho zica abari batuye muri Muvumba byagenze gute? Aratuye Muvumba abarundi basigaye ni bangahe? Nibo baturutse ko barimbura. Ivyo byose twarabibonye turabyihweza n'amaso yacu. Aka kanya ejo navuganye n'umukomiseri araho muri polisi, ndababwira ibi byagitwaza byo kudomeka no gushumika no guturira amasoko n'igihugu, ibi twarabivuze mugabo kubera ko bamwe bavuga ngo wowe ukomotse muri Amerika, wewe byo mu Burundi ntabyo herutse ntabyo. No, aka kazi hambere twaragakoze. Ibyo mvuga ntabwo ari byo turi kwiga uyu munsi. Hambere twarakakoze aka kazi kandi tugakora neza, twakoze n'ibirenze. Ushobora kumbwira gute ukuntu mu gisagara cya Bujumbura hari amasengero arenze 100,000? Umwansi ni wagenda asema ashirako ateragira utwo dusengero kugira ngo babone aho binyegeza. None mbabwira ninde afise controle y'amasengero aza gukora igiterano uyu munsi? Ninde? Bijanye na sécurité de l'intérieur ninde abizi? Mugabo abantu bose batize ko bafise kibali bakandika bati umunsi uyu nutwe dufise igiterane zo dufise amasengesho azotangura isaha z'isaha. Igihugu kiri muri control, nta handi hantu biba bitiza kuba biri online bigaragara kuje no kuza kubironda bidasaba kure. Wa wundi adafise icyo kibali babanze bamubaze ninde yaguhaye uburenganzira ko ariko none abandi bari certifié, babandi bafise ama certificate y'izo nsengero zabo. Umuntu araje kubera ko ari umunyamurenge n'impunzi ngo araje yugura isengero, nta muntu numwe abizi. Abashitsi aza kurarana uza kubabwirwa niki? Insengero ngo kunkotanyi ntacyo zivuze, abice muri FPR batanyuzaho n'ibyashoboka. Mu Rwanda bimeze gute? Ntabwo wemerewe kuba pastor utari umusirikare, nuvyemerewe kubera ko nuza gutanga amakuru kandi so umusirikare wari wese. So babandi les hommes de troupe ntabwo arabo. Nizo nkotanyi nizo zo hambere. Umwe bazi ko afise itikadi kare. Babandi babaradiko nibo barondera, ntibarondera uyo ngo avuga ngo Yesu ngo azoza kudutwara ngo atujane mu bwami bwiho. Ya sabo babandi babicanye nibo mutonda mukabayeza amashikano. Urumva ibi rero byo guturira amasoko, Je Gabriel Rufyiri ibintu amaze iminsi avuga nukuri ndabya ama prevention avuga uko bigenda nuko bigenda biroroshye. Erega ingorane nk'abantu baba muri Amerika muri Burayi mwaje mukafasha igihugu cyanyu kugira gute gutanga uburyo structure uburyo bintu bigenda. Umuntu ngashobora kuba afisa amahera ari katazi bijanye n'iterambere, mbega isoko bararyubaka gute, amatoilette azaja ku ruhe ruhande, exit zizaja he, entrance zizaja he, murantunga exit aho gusohokera mu isoko si umuntu yinjirira, entrance aho winjirira. Mbega zijya mu modoka zini zije gutabara mu isoko zizinjira he, zizaparika hehe? Hydrant murana hydrant birya bintunzenya bubaka muri Amerika ni Buraya, birya baza baje gutabara nk'inzu yahiye baca bacomeka rya matrake imipira bakaronka amazi. Hydrant nta nimwe ndabona kuva nshitse ngaha, ntayo nzi hydrant, ntayo nzi. Nta n'umuntu yemera guparika imbere ya hydrant mu bindi bihugu. Birya bintunzenya birya nzobereka kungene bihagaze ku gafoto, bemeze nk'akagabo kambaye inkofero, bibafise aho bacomekera intuzenya amazi ahantu hose ntushobora kurengana imetero zingahe. Aho irya truck, irya firefighter truck iparika kugira ngo nihashika bace bugura bafise imfunguzo n'ibyaho nivyo babikoreye, baca bacomeka amazi ako kanya bakazimya. Biri hehe? Ku masoko hehe muri ville, amasoko yose ashya gute? Kubera ko ntivyari bikenewe ko ijya truck irindira no kuza abari aho ngo bafise iyo mipira bagaca bacomeka bagaca bazimya. Imipira ifite high pressure. Urumva hari abantu baba barabitojwe babizi neza bakora ko kazi. Aka kanya amasoko yubatse kuri rutonde, exit nihe control, urinjira ugasanga hano uje mu kantu kugovyora ukigobeka ukagira gute, nta rutonde ruhari n'umwansi kwinyegeza biroroshe. Ba Fabrice bari kubaka imigambi y'intuze y'amasoko. Ibyo byose niyumvira ko babizi. Abo bafise imigambi yo kubaka amasoko niyumvira ko ibyo babizi, bazi neza ati imodoka ambulance umugore agomba kuvyarira ngaha mu isoko, ambulance izaza kumutora gute, izinjira he, izaparika he? Ibyo byose bitiza kuba bihari.
telefone zihari zo guhamagara ngaho umuyaga nk'uburadutse bazahamagara kuri department, niye ntuze station ya police bazohamagara, niye station ya fire bazohamagara. Afrika turacyari Afrika, turikora ibintu ko bibonetse biri vague. Ingorane rero ni yahe? Turanka kwimvira ibyo tugaca duta imvane ku Mana. Uranka kubikora ugafata iminsi biragiye mu masengo, wanse kwimvira ni byiza gukora, ahubwo uri kuza Imana ngo izibikore. Imana y'abantu batiyumvira ntibaho. Ko Imana itanga ibyiyumviro ikagushikana kwiterambere, pana kureka ibyo ari gukora ngo je ngaha ngomba mfukame ngo ngire gute ngo nsenga. Ibyo nabibabwiye rero, umuntu yiyumvira ko aya madini hari urundi rukiza dufitiye, aya madini yabibagije Imana yanyu yo hambere. Ayo munsi amugakunda kuntwenza ngo wowe ngo gusenga kiranga. Nsenga Imana y'abakurambere, mba mbona byamutanga, ntabwo iyo Imana ishobora kuzanyumva ndiko ndayibesha. Imana yabasokura, Imana ikunda Afrika, Imana yatumye twe dutandukana, urukoba rwacu ntirubandanye rusa nk'urw'abantu bo mu burengero bw'isi. Hari igituma bego imvira ko Imana, iyo Mana yananiye gushika muri Afrika ikarinda gutuma abantu baje kudusahura no kutwica. Iyo Mana kwitaturebera ngo itubwira ati reka muri ko murasahura kandi sibye nabatumye. Hari umunsi mwe babwiye oya, ariko kubera ko twafashe uko twahora twemera. Ni ibiki mukora mu kiliziya muri Eglise Katolika? Si ukubandwa no guterekera, hari ikindi mukoramo. Imigenzo si yayindi. Mugabo barakubwira ati oya, ati twebwe dufata divayi ka divayi niko dufata. Mugabo bakubwira ati utuduheke, ati reka timeke, ntabwo ibyo bikora muri iyi migenzo. Ni ka divayi. Wayi murafite divayi akaraho nako iwanyu murafise imizabibu. Byose ibyo dukora no kwigana bitiri turimbura. Reka ndekera gukora ku mwanya wagiye, ndaza gukora demonstration mbere ukuntu abagabo bapfuye bashize n'igisukari, diabete niyo mvuga, imivumbuko y'amaraso, abantu bapfuye kubera iki? Uruzungu. Inzoga banwa kwanza, ibintu basigaye banwa by'amasukari gusa. Ego simpakana ko umubiri w'umuntu kene sukari, mugabo babinwa nk'abiyahura. Bamwe bava ngo ntibanywa inzoga, bo bagiye gupfa nabi na diabete kubera iki? Na amasukari barundamo gusa. Ibyo bababwira amantuzenya amarya amasubstance, amahwanje, byatangawizi, biki byose birya nta kindi cyo irya ni kolora bakora, undi barangiza bakakuzanira na wewe ugakonsoma. Mugabo na amasukari 100%. Ariyo mpamvu mfise G yitwa umwihariko n'inzoga yayo. Ubu kuyikora ni par commande, kubera ko umuntu umubwiye ati iki ni 220 yumva umuzimbye kora ko harandi anaza kwirukanka akagenda agiye kunywa tangawizi ya fake, agiye kunywa orange ya fake, bamupakira mu isukari, nta bintu biri naturere afite. Ivyo rero nabyo sinyowe kubikora, mugabo nzi neza ingano yabyo zo consuminga mu gihe naka ukaba basi tange kwatakana na diabete. Iyo ntuzenye turaza kuyikora, nza kuronka kanya murabo kuntu abanyafrika dupfuye nabi kora kwampa ibyo wacu biri naturere ngo tugomba kunywa nk'abazungu. Sawa rero, reka mbashimire mwe mwese mumaze kubona idini, ibyiza by'idini n'ibibi by'idini. Kugeza uyu munsi ni rihe dini rifitiye ikigongwe ku isi? Abicwa muri Kongo, ni rihe dini ryagiye ikigongwe rikavuga ati twebwe intwari yo mu Rwanda yica abene gihugu nk'uko bituyemera? Kagame aragenda akicara na Papa Vatican bagafata umwanzuro. Idini vinyuma y'iryo dini nani? Vinyuma y'amadini y'abazungu na kimwe cyo kukugezako. Abo yagabuye babandanya bavuga yavanjiri, bibafate mu mutwe n'umugongo, biyumvisha ukuntu twe tukiriho, barabyiyumvisha ni babitahura. Sa rero murakoze, mugira muri Imana mukunzi wanyu Mako, turi kumwe. Ciao ciao.